پشتی کنترولکردنا شنگالê ji hêla hêzên Kurdî yên hevbeş ve xelkên êzîdî yên di kampa Newroz li Rojavayê Kurdistanê bi dilekî geş û bi kêfxweşî pêşwaziya vê nûçeyê kirin. Êdî ew tev serbestin got vegerine cih û malên xwe an jî jiyana xwe di Rojavayê Kurdistanê de berdewam bikin. واري وايا بخازن فقرن تمانع الجمانين بخازن بمين يجي تمانع نينن بس اما انها يعني جبوي فقري وبتشكي جبر رخصنا داعش يا توريست يعني قلق مالي وبنبكرنا يعني دمج جوارد في باقش كرنا حتى بكارن فقر مالي خو هنك جي مالي وخراب وينا حتى بكارن مالي خو افا بكن يعني دمج جوارد في داخوازا وان هەیە گۆ دەبن پاراستنەکە نێودەوڵەتی de ew vegerine warên xwe. Ji ber metirsiyên wan yên mezin ji xelkên derdora wan got li ser destê wan hatine kuştin. Zêdetir ji 5,000 kesên êzîdî di vê kampê de dijîn û tev bihêvîne got di demeke pir nêzik de vegerine malên xwe. که خیرتی هبه و دولت هم ساده مکر و دوستین ما هبن و حمایه ما هبه دولی هبه مدوی و هک حالی هو به و امروه دست روحابن والله ما نافی مدوی امان هبی و مدوی خدمات هبن و مدوی مثلا او عربی دوری گنده دورا شنگالی او دجمنی ما همو که صافی بکن حتی هم کارم بگرین نام بگرین فرمان کدی سرمدا بیکاری تاگه پیستر Kêfxweşiya van zarokan nayê pesindan. Tevî gohîn hejmarek ji gundên wan dibin kontrola rêxistina Daişê de ye. Lê ew hêvî dikin got di demeke nêzik de gundên wan jî rizgar bibin da ku vegerine zaroktiya xwe tê de. Gelekê em xweş bûn şingar rizgar kirin medviyan vegeriya wana gundê xwe û warê xwe medvê کاتو جنین ماش دسته داعش درینن دسته وام بخوفات درینن دام زو وگرنا مال خوا وام چن با حوالوت خوا Têzanîn got di sisiyê tebaxa sala borî de û bi sedema êrişên rêxistina Daişê bi ser Şengalê de bi hezaran xelkên êzîdî koçber bûn ber bi Rojavayê Kurdistanê de. Her wiha bi sedan hatin kuştin û êsîr bûn. Xelkên êzîdî dixwazin di demeke pir nêzik de vegerine mal û gundên xwe. Piştî paqijkirina van gundan ji mayînên got Daişê li paş xwe hiştine. Nûbar İsmaîl, NRT, Kampa Newroz, bajarê Dêrkê.